بسم الله الرحمن الرحيم. آداب المسلم وحقوقه. سلامك لا دبو من غانغا تاكا اسغره سلامك كحكي ميا سلام نيونكا. المسلم يؤمن بما لأخيه المسلم من حقوق وآداب تجب له عليه فيلتزم بها ويؤديها لأخيه المسلم وهو يعتقد أنها عبادة لله تعالى وقربة يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، إذ هذه الحقوق والآداب أوجبها الله تعالى على المسلم ليقوم بها نحو أخيه المسلم، ففعلها إذن طاعة لله وقربة له بدون شك. سلامك في كلمانيا نفني فمي مي بالمسلمي كابني حكاولا حكادي كارسادي نكا نكاي وي حكاوي وآداب هذه لدبو دي كارسانينا nganga nitaka segere manga ninka nyana nganga nde kanyana ninkela nyana o ladabu chen fi ko don hake femin kalima wajibi ka di mama o de to ko hakke hakku yoye adab ka fenta femin mi ko jamma ni bate o ladabu ye ba mbleka hake munun fo mbleka ladabu munun fo tajib lahu alayhi ba wajibi islamic ibalmai ika fayaltazim biha mimma ya don femi wajibi kai iba oke ikana blokiye ko ki ka hamiye wa yuaddiha li akhi femi ni awajibi limbi ka kamaye ikanga oke otikila maye sango silameka hake wo to benengo ni ba ke fene me fendo fiye baro bara ni silameka ba ke ni mubahudu femi daga lendo ye fenge ko ni fenyi manye ngasa saraba kumaka ni yengani ya tuwa kandoro abika alabatoye ibega ni yasira kandoro abika alabatoye وهو يعتقد إباسري كون أنها عبادة كفا يفلك إجو كهكا منكي بل مسلمين كفا ألبتو لله تعالى الله تعالى مسلمين كبو وقربة بتكفن يتقرب بها إليه إبسكي مدو ألا نفهم من كاليه سبحانه وتعالى سنيابي على سكرة لمه. إذا هذه الحقوق أمك هكا من فوق والآداب أمك لدو من فوق أوجبها الله تعالى للمسلمين الذي هو واجب يسلامك ليقوم بها من وسط سلامك كسكي جنوي ناوى أخي المسلمين بل مسلمة كان يشوما ففعلها أتما نيو بارك إذن وبارك الله طاعة لله ويعلى بتودي وقربة له يبتوي الله تعالى بدون شك سكتالا. ومن هذه الآداب والحقوق ما يلي أبو لدبو دوي جميع حكد نون دوي جميع فمي ni ladabu do femi ni hakedo islameke amina wolde fi se ko do afolo jumay an yusallima alayhi islameke ki balma ika salamun dama idha laqiyahu ni na yenyon ko be qabla an yukallima wasani ka kuma fa folo ibe folo ka salamun de di ba fa assalamu alaykum wa rahmatullah kishiba awma ana alaka hina wa yusafihu ibitlaki tiga do abulo wa yurdu al musallamu alayhi salamun diramin fenama shedaba nyino fenefe o kala segininge emi salamun damaka qaila bafo wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh salam ba oma kishiba o mani hine ani barka ba sani ni mana nyongo be sani ka nye kuma fo ibe salamun di salamun min fle namako assalamu alaykum salam togbi koronton be Allah taala la ala ko qur'an ko walillahi lasmaul husna fad'uhu biha togo nyuma be Allah taala la aya wele noye o togo nyuma min fora ala kala den no wala ala kala ko togo keme kelingaje o be alala ako ala kelin abe kelin fe keme kelingaje ni ma min sadaka togo keme ni kelingaje bi koronto ni ya durusi akibe do aljina kono o togo bi koronto na ni ya damina abe damina Allah arrahman arrahim الملك القدوس السلام السلام يورو ناي والسلام من فله نو يورو ناي ala yo de ta tola ko ode aljira de nga foliye ko di an salamu ma o kan yon fo nae nim ma ko yimasta ko assalamu alaikum me ayo fiye nani malika ka amina bena wa salamu mfle ne e alam ne kaba o yikshile ikshira ikadina kono ikshira nyoro ikshira lahara nani malika ka amina bena utma salamu min islamu ba di nyoma akafsa ini somaye akafsa ini wulaye akafsa ini shuye akafsa bonjour ye akafsa bonsoir akafsa ni bela je fem be fo akafsa na bela jele amu jam akafsa noye
mbali jam akafsani ni be fema fenis mawba kuma nae assalamu alaikum kafsana bela jelen to tabe assalamu alaikum abo min fo o hake folo e silame ke ka nini silame nyon bena sani ka kuma fe sani ka fema fenke ibe salamu de fo ki tege dama o de ko so sharati ko fe nini mai ya ma foli di ma folo ashana ko ki nyininga aka magola ko ki kana kuma fe kana Allah mnere ala nae mina tun ningo ngo salamun di min filani ngo salame ka hagaro aslame nyonga ala de yafo suratul nisaa kono ako wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha nu ya aw salame nu ya fo folikana aka min ya fo ako tigla mawfo ni fenye min kan katima taka walma aka ala siga makore ne afi fo ngo ni salame benega ko assalamu alaikum wa rahmatullah bon ya fo assalamu alaikum wa rahmatullah anyin nan do fe no ba fe ka fem fo min kan katimeta ka aka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alayhi wa barakatuh farataka otma min fo ale do faroko ka o be fe nan ni sojja o ba yada ka fo diminta ya rabbi ma fla bin dimina no nyongro hal ni ye salamun di na ti fe ni go assalamu alaikum arwa go alayka wal wa alaikum salam atikla ma ti labne ni sojja ati labne ni dine otma ni mami lamne ni sojja ni dine ka do farita ka ibado fo itino tikla ma che bengo la ni Qur'an aya koso silameki ka silame nyonfo o ye hakaye ni wajibelen duika ana ala kila ka korofo koso sallallahu alaihi wasallam kila ko yusallimu ar-rakib ala al-mashi wal-mashi ala al-qa'id wal-qalil ala al-kathir akodi mami yelelembe siza ede be falika inna mawsigilen soro sharia ba wajibi e falika yina ga ba de mega sigile si ba ton no go salamu alaikum ibe soka ede be sigi ba nufo ibe falika mambe ga tama sena ebo defo tama baga sena o fe minu sigile mo bofo ebe niga soka do be ga tama sena ema na sena moima sharia ba wajibi niga sotigi wala moto tigi de ka min ba sena ka foli doma o to benengo ale min be niga soka ale min fene ba sena sharia ba wajibi ale fene ka nal na se min sigile ma ale ka foli doma ala kira ya fa chomi ni aw mo wasala be nyom fe wala aw mo gafla an na se jama chama jama kulu chama sigile ma abe wajibi ya aw chinnin de ka mo gafla de ka aka jama be aka foli doma ala kira inde fo sallallahu alaihi wasallam am la ka hadisa min fi ni hadisa bengele minga wato benen ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam akwai innal malaikata ta'jab min al muslim yamurru ala al muslim wala yusallimu alayhi akwai malika be kabako ya silamekela ibna timin yo silamekela ite salamun dama akwai malika be kabako yi la kusbe bari ba don kite fendo ibe salamu min di islame nyoma o salamu ni be ga sababu yake kishi yaro ni silameke fla ay nyon humbe abena minge ago assalamu alaikum ka tagadi ningo eko ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah aya tagadi nyoma ago allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad wa sallim na yo fo ajo yorola junumun bala ala bo bekal fadu kullu maka o junumun ya fa awye se ala kala ko taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif ako nini mama bena ibe mamin don ita don salamun dama ibe min dos ofo ite mamin don ikofo ni hadisa muttafaqun alayhi bengaram minga kokura otamane wala kala kokura ako ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafara lahumma qabla an yatafarraqa ako salame kefla nu flay nyon kumbe wi tega di nyoma ka salamun di nyoma sa ajorola allah ta'ala ba ka jurmu ya fa awye sani akabo o joro kelena nin koso salame o kranga nyomfo salamun di salame kika ladabudo ika hakedo kata salame nyoma woto benen wala kala ko man bada bil kalami qabla as-salami fala tujibuhu hatta yabda bis salami ago aw salamaw aw munum be shariyan nafe na be ne ka ladabu ni nga tasira nafe ni mamin na naw sikile na kuma na mafoli da awma aka na jabi ala fa salamun da di ni manana ashena ka wina ka saka yoro bayro mi aka na sega flala fa ka foli de ke na foli ke tuma ko samani ikuma na islam ya ladabu don min bara do obeke sababu ye ka adama don bo kodon baliya kono ma chaman be do mana teliya obobo kodon gono kala seginga ta kodon ma ni mawye tiganzo nya kala obala seginga ta kodon ma parce que ni mala marora kene kelenga jama kulun yana mawma so akumi fe ila bara femina ni ye jama e dore miri be jigo fence na to nyoron keble ni ye silame ke ka ladabu minna ka hakami ba silame nyonga we na yi nyonye e ka folo ki silame nyonfo aflana
أن يشمته إذا عطس بأن يقول له إذا حمد الله تعالى يرحمك الله. سيزا إبال مسلامة سجلين تورا أتسورا ناتسو ناكو الحمد لله إبا بكو يرحمك الله ألك هنيلا يرحمك الله ألك هنيلا. ويرد العاطس من فينا تسولو بلا سجينينجا عليه أتكلم مين يرحمك الله فايما على بلا سجينجو ما بافو يغفر الله لي ولك على بيا فنني إبما أو يهديكم الله ويصلح بالك ولا مكافأ على ما أنه كنما على كأنه لا علينا بس قال كذا صلى الله عليه وسلم كو إذا أطس أحدكم فليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أكون أوسو كل نوت سورة نمين سورة ناتك لما يكو الحمد لله رب العالمين امين سكيل ما كرفه ني الحمد لله فكم يكافو يرحمك الله على ما هنا نيلا ني ايو فاي الف انا كاف لسجنين كما قال يهديكم الله على ما انه كرنا ويصلح بالكم على ما انه لا هلنيانا. وقال ابو هريره رضي الله عنه ابو هريره قال لما جيناك باما اكو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس ودع يده او ثوبه على فيه وخفض بها صوته. أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتسوك من على ناتسورا أبي بلو دادالا والما كفين دادالا أبي إما مغام مجيني بلو داندالا أني فين داندالا نينكا بساني بلما تسوري كرفة ناكو الحمد لله رب العالمين أمين سجلين با كرفة باكو يرحمك الله. أبي واجبي على فينك أكابو يغفر الله لنا ولكم أكوفا والما كافو يهديكم الله ويصلح بالكم أكوفا على ما أنه كرنا على ما أنه لا هلنيانا. أسكت سو أبي فنجا مانيا ناس ربنا ما تود دالم به نبنا جلي عليه دم أو كبنا جوانا ناتس سورة فساسرة دوبي فين تمير دوبي وبدالة أتكلم ما بقولي لما بنا بقى من بتسو وكاه أود ولي كدي كتم بنا بقى من بيجي جندوكا بنا بقى من بتسو أود ولي كدي كنيا كدي كتم من بيجي جندوكا. أتمنى نقول لا دبو سبنا يمينه سلامك إك حكم بي سلام نيونغا أن يعوده إذا مرض ني بل مسلم نابنا نيكتافو ويدعو له بالشفاء إكدووك على كأنها كنيا نترافو يتدفو لدنا بدووك على ما نيكنيرا على كلا قرفوك صلى الله عليه وسلم أكو حق المسلم على المسلم خمس أكو سلامك حكم ما سلام نيونغا أكو كدورودو رد السلام عيادة المريض اتباع الجنائز إجابة الدعوة تشميت العاطس مما يسلام من دي مكا سلام لسجي ويواجبيه من واجبيه ويحكي واجبيه ليه وتمنينغو سلامين نيوم بنانين بك تابر بك توفو ويحكي واجبيه ليه نسلام سارا كتا شدو يرولا ويحكي واجبيه ليه نيم اسلام نيوم يويلي كتا قصو كتا لمنه ويحكي واجبيه ليه نيم تزوري كرفه أتكلمات أقول يرحمك الله أقول الحمد لله رب العالمين كافو يرحمك الله ويواجبي من ندورد على كراكوتي. حق المسلم على المسلم خمس رد السلام عيادة المريض اتباع الجنائز إجابة الدعوة تشميت العاطش. سلامك حاجة سلام نيونغا ندورو نايف وكساف سلام الله سي ويواجبي نابنا كتافو ويحكي واجبي ليه na saraka ta shudo yon la o hake wajibi yalenye na yiwele kata lamne o hake wajibi yalenye na tisora ika adala bine o hake wajibi yalenye ala kira kote ala ma kishini nema ala mojidirama wata benen go fe barra ibn azibi ala ma jenaka bama oko ako ulu sahaba ko amarna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi'iyadati al-marid wa ittiba'i al-janaiz وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. أكو كرا يامرو دولما كوني ونيوم سلامين برنا وكتافو أيو يامرو نوي نمين سارا وكتاشو دونيرولا أيو يامرو نوي نمين تسانا على تنوكا دلمنه أيو يامرو نوي نما يكالفنكا فوي كانينكا إكو كي أيو يامرو نوي نما يماتو ينيه كادمي kira yu yamaru noye nimma yi weli kata welil ba ka welil lamne ayu yamaru noye ka salamu chari mawni nyonche ala kira yu yamaru noye ni minum flani nun de ye qaida ye nun de chonye ma bi sinzin feminunga abe nyela tike no yima kala hara no yima bari na ala kira ko ma ka feminke edeka here bala edeka wasabala
ede ka kunanjiya bala ale kɔni ma kɔnɔnje de dɔgɔtɔrɔ dɔ min bɛ adamaden bana min b'i la min b'a basi cogo dɔn o tɛmɛnen ko alakira ko kokura sallallahu alaihi wasallam a ko udu almarida wa at'imu aljaa'a wa fakku al'ani a ko sahabaw min banabagatɔ badana aw bolo ay t'a fo n'a ye kɔngɔtɔ y'aw cɛrɔ a ye dumuni d'a ma k'a la dumuni ni ɲɛnɛmaminɛ nana silamɛ ɲɛnɛmaminɛ n'a y'a ye a y'a kan hɔrɔn ye a k'a kuma bɔ kira ye nin fɛn saba a ye nin gɛlɛya a ko a ye banabagatɔ a y'a fo maa dɔw bɛ yen ala ye banabagatɔ fo nɔgɔya olu ma ka tɛmɛ dɔw kan o ne fɛn min nɔgɔyara min ma o ye ka alijinɛ sɔrɔ sira ye alijinɛ bɛ sɔrɔ ni baara minnu ye a ka ca parce que ala ko a ko walladina amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul janna hum fiha khalidun a ko maa minnu dara allahu ta'ala la o limanani ala ye u ye baara ɲumanw kɛ amma aljinɛ bɛ sɔrɔ ni baara min ye baara kelen tɛ wa a ka ca banabagatɔ fo in y'a dɔ de ye minɛ dɔw bɛ kolo ka bɛn a ma a ka nɔgɔ dɔw ma ka tɛmɛ dɔw kan nka sa i b'a sɔrɔ banabagatɔ fo ka nɔgɔ min ma dɔw yɛrɛ bɛ yen fɛn dɔ ka nɔgɔ o ma ka tɛmɛ banabagatɔ fɔlɔ in fɛnɛ kan nka sa a bɛɛ y'a dama taasira ye nka sa a fɛn o fɛn n'i b'a kɛ a k'a sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ yen n'o ye limaniya ye n y'o de f'i ye segin bɛ tila ka segin o kan ni limaniya bɛ adamaden na baara tɛ yen min ka dɔgɔ baara ncinin bɛɛ ye fɛnba ye ni limaniya t'i la fɛn tɛ yen baaraba tɛ yen bari ni limaniya t'i la i mana fɛnba o fɛnba kɛ fu da tɛmɛ ni limaniya bɛ yen i bɛ baara ncinin minnu kɛ dɔrɔn o bɛ wasa kɛ maa dɔw bɛ yen a tigilamaa ta ye banabagatɔ fo dɔrɔn o de ka nɔgɔ a ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ la a bɛ t'o foli min kɛ ni bagatɔ bɛ nisɔndiya n'a ye ale bɛ alijinɛ sɔrɔ n'o ye ni mɔmini don nka sa a tɛ nɔgɔya maa yɛrɛ fɛnɛ ma n'i tɛ mɔmini ye wala o tɛmɛnen kɔ ala kɛra yamari ko ka kɔngɔtɔw la dumuni n y'a f'i ye lɔgɔman kelen k'a di kɔngɔtɔ ma a k'o dun o bɛ min d'i ma ala ka baraji la ala ka ba kelen selili t'o d'i ma lɔgɔman kelen k'a di kɔngɔtɔ ma a k'a dun o bɛ fɛn min d'i ma ala ka ba kelen seli t'o d'i ma a nana suratu al-ma'idati kɔnɔ a ko man qatala nafsan بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أكون مغبي ني كلم فقا كسرى أما ما فقا أما تشينينجي إبغراني ما كد ني تشين كد ني فقا أجرمون بتشوف ما بكم ني ما مي أدم الدين بدك أبفقا إبنا بدك أبفقا وجرمون هكذا بديما أكون تشودو ني ما من كرسوبيه كني كلين ينمايا nyikile ya nyenamaya ma be ninga to jiro ya kishi ma be ninga to tasmaro ya kishi kuma be ninga mafaka ya kishi ye maye musoyi abetina nima ema lase abe chugo mina nima lase yoro na be sega jigila fiara na golla babe sa demesa ikira sabu ye ko lase oji yoro la ne o den kishira ani bayin kishira nunun de koro abe ko mi ye nye bela jelen nyenamaya abaraji no de kaka ka kungoto la dumini baraji bade bola amma aisha ko gogora ako anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaudu ba'da ahlihi fayamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul allahumma rabban nas adhhab al-ba'sa ashfi wa anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman nalakara nakam sodo nu banana nanana abida nana ni dalena aba sigi kɛrɛfɛ aba kinimbulo kɛ k'i fari salo n'a bɛ k'i salo aba fɔ allahumma ya ma rabban nasi mawma adhhab al ba'sa tɔɔrɔ min bɛ ni karisa min na a tɔɔrɔ in ta ka bɔ ye ashfi e ka kɛnɛya wa anta shafi e de ye kɛnɛyalibaga ye la shifa fura tɛ maa si fɛ illa shifa'uka fo n'a kɛra e allahu ta'ala ka fura ye shifa'an ika banabagatɔ in kɛnɛyali la la yughadiru saqaman kɛnɛyali min tɛ banatɔ a fari la n'ala kɛra kun nana dɔrɔn a ka maa min na i dalen banabagatɔ a b'a kinibolo barikama in ta k'a da i kan k'a salo allahumma rabban nasi adhhab al-ba'sa ashfi wa anta ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman ya mɔgɔw ma e ka tɔɔrɔ min bɛ karisa la e k'a ta ka bɔ yen e ka karisa kɛnɛya e de ye kɛnɛyalibaga ye kɛnɛyali si tɛ fura si tɛ fo n'a kɛra e ka fura n'i ka kɛnɛya ye a kɛnɛya la min tɛ taa ka banatɔ a farikolo la ala kɛra kun bɛ nin de fɔ ala ma kisi ni nɛɛma ji dira a ma ni
silameke ni tari silabe nyogon fo kani sigi baro dorona de ibolo da farikolo kan kana nyiga la ka fo ka baranembe minum be fo ko bana ka be yelemi fe bana minum be yelema olu donindo ya famiya o bana minum be no lu be yelema mo fa la kira kuma no kan ako la yuradu dhu ahatin ala misahin kira kuma no ka bana do be na ma mina be yelema no fiya bana na nyogon o me quarantaine la kira ko no bana faso ma min no kana tanno ye ma kana ma unchero kana tanno ye ma kana ma unchero ko bla adama yoro la bana minum be yelema ka tigila ma bla adama yoro la ni hadisa be ko la yuradu dhu ahatin ala misahin bana be ma min no to tigila ma lana ko do mauka ma minun ga kene bana tula bana minum be no be yelema ma ofe o bana o ba dama folo nzon kumbe yelema ma fe minazik be o be yelema ma fe nyoni sambete ni muso na adena na duyi kaso ni nyoni samba adena hal na kisema bol na fargwande bala na doni kaso kono ka bodron wa taraka tu kaso kono do fe utuso mfio al udum kana banatuma kaduka ukaso babu ku kadda ukaso folo fuka ta banabo o bana o badama ngasa na boro la ibalma bananen ka daka na nyingala ni nana ibulo da farkulo ka iki abulo farisalo ibo minge mayere do be nu yu teru yu fe abana bagato bana be finya ya tigila maka do yere hal nasura ku siga wuli kasigi na ma minga da na yo ya fe dra wuli kisigi na minga da na yo ya dra wuli kisigi sango ni ibulo da farkulo ka salo abiga anyana ka fo Allah ta'ala de ye echi kana ma ede ya ka dokotoro ya wa ka fura de yoy abo miri min ta dunya fura de parce que islamo gwan sa nyen nyon de menai parce que alako al mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din mu'minin chabana musulman ul de nyon teruye bon ale ben ni sojja na ni sojja dron bana hamimin bala o be fiya no fiya dron la fiya bna farkulo la do be bana hamin be do la ni ma o ma fenye min ba fiya dongo do be fara bana juya ngasa no ye fenye min ba tikila ma ni sojja ka espoir dama o be do takawa bana fangala bana mi ani min tani adama denye o tikile bana ni nite fangele fe ma do be bana juman dambele jelena docteur ba fo ka sawa o bina sawa docteur rebe sako tikila ma to bana ni nite nyon fa asrala kana nyi ibal masala ni na kira ko meminge isiki ki bulu daka يكافر كل سالك اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما الا ادي مومي تورم بك ارسلك وتاك بوي اكا كنيا ادي كنيا البغي ادي فراك البغي فراك اللي فراشتي فناكرني اي الله تعالى فراي كنيا الله من تبنا توافر كل الله نيه لدبو سبناي لدبو نانينا سلامك حكم ما سلام نيونغا ان يشهد جنازته اذا مات يبل مسلم نافاتورا يكتاسو يورا لكن اكو صلى الله عليه وسلم اكو حق المسلم على المسلم 5 رد السلام عياده المريض اتباع الجنائز اجابه الدعوه تشميت العاطش سلامك حكا سلام نيونغا دورودو ni ma yi salamu ni maka salamu la sai haka wajibi yalenye salame bara wato foli haka wajibi yalenye salame sale kata shudo yon la haka wajibi yalenye ni ma yi wele kata lam ne salame nyon yi wele kata lam no haka wajibi yalenye wato men ngodi mat sori kire fa na alata no ka dalam ne o haka wajibi yalenye jada jata kira kuma na ka baraji do ala ka baraji fo ka seddigere do la fa kera do ka hamiye olube shide ka nyini ngalike ni janaja be yoro mi o bita shudo yoro la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni ma min tara ma sare bal maslama sare tara inna nan minga yisi utara ko inyana kada udana ka boda ko yoro la kana kwa ga selaka aw selaka ni yo ke qiratu baraji bedima misali bana uyata kata kaburu duna iblo ko kata kaburu duna o be qiratu wera dima qiratu flasorola sababu yaina o qiratu ye jumenye ay uhudi kulu badal filam madine ko uhudi kulu ala kira yalla kulu min ka don ani sayyidina bakar be nyon fe ani sayyidina usman be nyon fe ani sayyidina umar be nyon fe nin do mo nani do ala kira sayyidina bakar sayyidina umaru ani sayyidina usman o mo nani be kulu uhudi kulu ka ku jole to kulu ka kulu la magala ka yere ukoro kira yisinga ka kulu gushi
ako Uhud ako ifara nyonga iki sabati ako foitika na wanyuma ani chientigi kele ani Seydou Choufla na wanyuma ani chientigi kele ani Seydou Choufla moko ka don ka fo Seydina Umaru ubina Seydouya ka fo Seydina Usman abe Seydouya hakilma ya tanin donilla Seydina Abubakar oye chientigi ala kira na wanyuma Seydina Umaru ye Seydou Chouye safo seli yerola aka baraka dindo de ye Seydina Umaru monemne kam teled la ka ke tele num fly tuma mini Seydina Umaru ye misri wele katla misri wele bane seli jokatla ka safa la be kabina do seli la dono ni mbora jama chero kana mo ka so akonola ay mo ka so minge Seydina Umaru bole ka bi mo ko ba ko ka alaka hakemin be folo ko de ka gele na alite ko ka te bo selife sella ya takata Seydina Umaru asirira min chode la Seydina Uthman o chokilendo udona aleka ka sura siglema be ka Qur'ane kala kana doaka ka Seydouya nunun kiraye minun fo olu kera Uthman akala kulu minga no Uhud kulu e kulu bado akabo nanga ko kulu bayin ala kala gode ma tara shudo yorola itarafu ya ko yinyana kana daga selaka o nyo baraji be dima nu tarana e kaburula ni blarako o nyo baraji be dima ni ye shudo yoro tange kile ngono o mugam be dima qiratu mugam be dima bari talib ngere ka sigisani seliga ke o qirati itara duniyoro mina o qirati do be o ka bara o qirati du no giriya nyon ni yo soro ka fari ka mijuka ya fama o kulu bay nyon giriya de be ka mijula al qiyamah dum ala du fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya ma o de ko son ma min ni ka miju giriyara sumani fen giriyara ako tiklama balo min jenendo o ma fama no be miju giriya o yeni na nyowonye shudo yoro tali ya doye o de benango la starti duruna ye jumaye la dabu duruna ye an yubirra qasmahu idha aqsama alayhi bi shay'in kasa wala nyaani ni fi kanke ni islam ke o fi diran naso ala kutakte ay kallim minge okay wa kana la mahdura fi kasr fannu famin kabalente o yaani fayaf'al ma halafa lahu min ajlihi ibe ay kalfam minga iboke aka kalli koso hatta la yahnisa fi yaminihi mungoso ay kalli minga kalli kana chiablo وذلك لحديث البراء بن عازب براء بن عازب ناني حديثا مي كوسو براء بن عازب كوكو بنت مناكا كو امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام كلا يولي يا مري نبان مغطوف ولي جناجة نمننيه ما تسوبغطو دالا مننيه ما كاللفن كاكا كاللو نيابلو ani mato yone ko deme ani ni wella katalla minen nge ani ka salamun chari mo ma mana mawye ka salamun duma woto menen go fe sarti worona anyon sihalahu idha stansahu fi shay'in min al-ashya ni yen dana ya yoro yesa ibal maslamen na konnon je nyini fe fendo la ye koko nan na konnon je nyini fe shariatu ya nyini ka wajibi ke ki konnon je yayi bon ni be ko chamanna abe muso yinna mado nasta kasa ne ba fe ka bo kasa den na fe kasa ka so na bedi adon be chugode edo yusige nyoy ibadon ni islam ke de ye ibe femin don kasa ka duina ana dena sharia ya wajibi ke iki konnon je ya ibal make ikanya fay ikana jamfa hal nasro muso yin bi kono muso sonka en kase degere mina ni baw be chugo mina iko nyefo hal nasro muso yin na itafe songa jugu kase degere mina ni bo doala silame ken ika ay kononje minye shima iki kononje ay ikana jamfa oye otafam filay aflana e jumenye komersa ungwansa doye aslame nyo en ko che nyami bora yen fe ni masanisi mbe yen chude ni masandise nana ko danje yin ba fe katasa idumba do masandise mbe adaka nogo kani dugala ay kon na jeli mingima kana nyebo nya alibna tasa bina famin surala kana nyebo fe ibe kon na jeli minga ibina baraji min suralo de daga dila ka tebede wala min suraniya ajamfala iki kon na jeli ba fo nimbeta abeyanta wal mamana ni nyinga dugu hono ni fense na mbe da be mbulu mba fa kana fere idumba donko abe hera surala bon ka fein jashabulo akase ka fere erema ni ka mangoyalie pour que ta hera sori kanoke
here min be surala iko here iko fay toro min be surala aka nga fere chumi ay konnon jiya min nyini fe ko ke aslama ni ko gelem bade ni abe bara nyonya la je nyonya abola ma bukum baste kasa ne wa fene kasa ke tamadenye anga nyon tamanyonya e ba don fe min be kar sai na kabidi juwala tamanyonya la sharia ba nyini fe ka jeya min konnon jeya fi ka nyini fe iki konnon jeya أو أمر من الأمور بمعنى أنه يبين له ما يراه الخير بالشيء أو الصواب في الأمر نكورو نستا ما ننا إني نقالا شريابا واجبيك يبهر من دولا يكو فاي والمفهمية صوابا يكوينا يكو نيفاي نبوك كدام مونغالا كدا كرفوك صلى الله عليه وسلم أقول إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له أو سوكلنا نكون نجيني بالمسلمة في أو سلام أو كلا نكون نجيني ني أبل مسلم في شريعة واجبية يكون نجيني ني أبي فوي ناتكلا ما ناكتي وتما نا أي نفاي كاجيا أما نتاهر من سورة أكوكونو إير نيبو هير لا كلا كوكورا صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وسئل لمن كلا كو سابو ما دون لكو دين يكون نجيا دي ويا نيجا جني كون نجيا بك جني قال لله أكون ما بي كون نجيا بي كون نجيا لكما ولكتابه يبي كنا جاء على كتابه ولرسوله يبي كنا جاء على كراي ولأئمة المسلمين الإسلاميين ويبي كنا جاء وعامة الإسلام بيكي كنا جاء بي والمسلم قطعا من جملتين نمين فولم فلانية سلامة يهولودوه وطمان إسلام كنا جاء ينيفه يبي كنا جاء من قالك الديني يبي كنا جاء من القرآني يبي كنا جاء من قالك كراي يبي كنا جاء من الإسلاميين وهي أواجب لهم يكون يوم كنا جاء كاي يبي هير من دون كلا يكون يفاي وتمننغو أبي واجب الإسلام كذا أولم لنا أن يحب له ما يحب لنفسه فمن نبو كانوا يريكو كانوا أنيون كانوا يبل مسلمي ويكره له ما يكره لنفسه فمن نتافه كي رسول يكون يوم كانوا يبل مسلمي لقوله صلى الله عليه وسلم ألا كذا أكرفكسو أقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه أقول أوسو كلين قال لي منات الدفا يتكلم مؤمنية في بهير من كانوا إيه يكون يوم كانوا يبلمي نيهير كانوا إيه كتورو كانوا يبلمي دولة مؤمنين وتبننكو يبفهم من كون إيه يكون يوم كون يبلمي إتافة تورك يسرو نيا كانوا يوم تورك إسلامك سورة مؤمنين على كلا كوت صلى الله عليه وسلم مؤمنين يدون دي فهم بي ودي أنكشلين ودي كما سا أمبي بابو من كديني بابو كجلم فكتا سأدادا بابو يهمنين دو كسبو على كلا صلى الله عليه وسلم أقول سابو مدون له أكون مثل المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة أكو سلامو مثالي منك نو كرا في سلامو مثالي نو بهنا نيونا سلامو مثالي نو هنا منه أكو أبكون فرقولو كلي فرقولو نسيم فون كلي ni dimi yosoro ni blogon den diminastan walma ni nyi di walma ni klo yidimi farikulo to bela jele nyi romi yidimi farikulo bebna shanyina o kadimi koso otma islame bela jele islame kelembu chero komi blogon de ni blogon de ni toro yosoro abe farikulo besoro islame farikulo abe komi farikulo kelende ni toro kelensoro bela jele soro ala kada kan kuma koso maka mu'miniyat dafa fiu فاكاسر بهرم من كانوا إيري يكون يوم كانوا مؤمنين يوم وتبنوا على كده كو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعده بعدا أكو مؤمنين با مؤمنين يوم يشومي أبكو نما على كودو إكا كوسو جولينغا مي أكنبي أكو إبك بريغو دونو يوم ونو وأكو بريغي بيمي دونو يوم ونو مؤمنون كان غن يوم نومي تندي ناما يوم نومي درون أبانا كو بيتين أوبلو ودن سيغا نيافيو فانا غن يوم في فوكا يوم كانوا إبهرم من كانوا إيري يكون يوم كانوا إسلام يوم السيجنا أن ينصره ولا يخذله في أي موطن احتاج فيه إلى نصره وتأييده لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وسئل عليه الصلاة والسلام عن كيفية نصره وهو ظالم فقال تأخذ فوق يديه بمعنى تحجز عن الظلم وتهول بينه وبين فعله فذلك نصرك له كذا كو سابوما اسلامك هكذا يمية اسلام نيونكا ikademe ikani islam nyogon labla yoroshi kani islam nyogon malo na mago do ni la demenna ademe na mago do ni ga sementiya ala sementiya ala kala ko robo ko so akoy bal maslame deme
na be ka toyoninga ademe wal mani ma kelime ka tonyo sabo ye kira yininga abo ambise ka ademe chodi ni toyoninga la do e ko ibal madde be toyoninga la na be ka toyoninga wal mani ma kelime ka tonyo ni ma kelime ka tonyo ambo ko no na sabe ka toyoninga amba ademe chodi kira ko ta'khudhu fawqa yadayhi iba bulumne abulo flat de mine ka bali toyonina ba ka sabe ka minge ninte ni mandi alai iba bala kella o de ya demani ibedu ani toyonin barakeli che ni sira ko ke o ya demani o de alaka dina demani o to benin ko alaka ko ko ala makshin ne majidrama al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhudhuhu wa la yuhaqqiruhu ago islamake islam nyoni balmade atebe ki ibalma tonyo atebe ka labla atebe ka juala ka doya masama jomana mai kana jomma shila ala mama da ay do dima bon ma fene kana jo ala femin dima kana jo ka son fena nim bedara ala min dima ni be yi wasadu itala bembena nim mawmu wasadu tala hasidiya bina wade koso parce que ala do dima ay do dinma e ka nyini ni ntamin dira mo ka babulo wal mo ka bola wode toye ko hasidiya ala kano du kono ala kano jiga ngono ala kanange hasidiye amanyi na ofa aga duwa ka anya ala kana yada blanna yada de kajugu fembe na de maden yada radron ye barake bara min bi bo silamiya kori kono ala kana mbo silamiya kori kono ala kala ko kora ako ma min mur'in muslimin yansur musliman fi mawdi'in yuntahaku fihi arduhu وتستحل فيه حربته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصره وما من امرئ خذل مسلما في موطن تنتحك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه النصرة أكو ما ني إسلام دي ني إسلام نيون دمي كنكا كنمي ما كلمك دنغان كرالا كنمينكا ما كلمك أكا حرمك كنمينكا إننا دمي فالله تعالى كي دمي يرولا يبقى لك الدمي في يرمي فلا كي دمي أكو أشودو مغو يسلام دي ni islam nyon malo ka labla keneka kenemi mawbe ka hormache ebise ka hormain sabatala isi ka lajafu mawka malo fa allah taala ke tikla mamalo yorola demenga diye yoromi ala bi malo ite de mba sori yar lafiyo bon nunde wala daw yesa wala dam ni islam kanke miri fem beke abeke ala nyana ni islam nyon ni yala gushi keneka kenemi akranga demen e ala gushi ka lebu foy ya fo yoro mi koro ino kolo be nyona e ba fodora kolo be wuli ne foi to bali dondo bina o don e don juma e ere malo don bina ne malo don na se hadni ma be keneka min nganki ideme no tigi be ne malo tuma sira ala fa ala bo tigi wuli ka boy fika malo de dinya ka fo bon na so di islam nyon deme yoro la ma ba ka labla e ya kera sababu ye ka bali malo la ya bali to tiena ni na keneka kenan min ni be boya fe itabe ka malo mana na ka bini lamalo fala ka ma do sabaka na had nasro o tiki kunte o bina jo fe ma be do yini malo che na la bi deme nun qaida islamu kanti hakiltonna ni ma o ben dante yo labla islamu manga nyo labla ma anga nyo labla na nyo labla do itaka ma re labla de be kiyere de labla o do ko so ala kala ko kura akom man radda an ird akhihi radda Allah an wajhi an-nar yawm al-qiyamah akom mama ni ma ba fe ka dangan kari ibal mala e kara sababu ye ka tikila ma kishika tanga ka bo dangan kari ma ko no kera Allah taala be jahannama senga bo enya dama al-qiyamah do islamake ma ba fe ka lebu keneka egel banaminna ani el lebu inche kida ka hadisa do ha meka min fiye ni Ahmad na nay Tirmidhi na nay nunu hadisa nunu hadisa kenema undo ako ibada min nay balmani maloche ako al-qiyamah dum Allah taala be nyada kishikata ngabo jahannama ma alama na okshira kantana konontonna ladabu konontonna alla yamassahu bisu'in aw yanaluhu bimakruhin وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أكو إكي جيجا إسيقو دم جراب بلا إكا تورو كنسي إسلام نيوما إكي جيجا إسيقو دم جراب بلا فمنغا قواني كانو كالا نما ألا كده كورفو كسو ألا مكشين نما جراب كو سلامة بي سلامة فرقلو أكا فهم بي أكا سوكنونا أكا ديم
aka dembaya ana yere abbe haram yalimbe asilama nyonga ikana frange mintebe ajili wani haram yalinduika akan na fulo cheni haram yalinduika afarikulo nenni haram yalinduika kana so makane ni yana ika defense ta alakira ko sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman atabba islamake iki islam nyon ika bagabagali ka laj ka jorodo ala parce que ma do be o be isiglen to kana kuma da famin bi lajoro ikano ki islam nyon wala niyo kedron do ba da ba kama kama la joro bla mala ka so hanni kinyete atibina ngo chengu menyereje na tigi o siranta dron aye siram minga o nyon dori iye wo bi lasro ala mankshira kan da maka boma لكن أقول لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنذرة تؤذيه أتبع سلامك إكي سلام نيوم فلان من نوبة تورو كي نيكي كبا فلك أيرا نايا يفلتوني أمانداني إكانوكي فلك لكو إن الله يكره أذى المؤمنين أقول الله تعالى مؤمنون تورولي على توفي أبوكم ninkilingilen bella na kunye ikadon salame ka hakika bo salame nyonka watubene ko ala kira ko alayhi salatu wassalam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi ako salame maminye salame ukishira mamin nen toroma salame ukishira mamin buluma salame maminye salame ukishira mamin nen toroma ite mauneni salame maminye salame ukishira mamin buluma nite maugushi ite torota ku segere kira kuti ko silame yere niti silamna ka bugo silameke yere korokoro yere mi kira ko man salima al muslimuna silama ukshira min lisanihi ma min nengun toroma wa yadiha nabulu ala kira ko qural makshin majidrama al mu'minu man amanahu al mu'minun ala anfusihim wa amwalihim akom mu'mini ma miye mu'minun dara ma minna kukoto yere kunto abulo mu'minun dara ma minna ko ganna fulo to abulo de mu'mini ma min te mu'minun jamba uyira kunna ma min te mu'minun jamba o kanna fulla akodi mu'mini ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni hadisai ahmad nanai tirmidhi nanai hakim nanai ko hadisai ya salindo wata benen ko sharti wala min mi atanai islamake ke hakim min ba islam nyonga anyata wa da'alahu wala yatakabbar alayhi islam nyon iki majiga ni na nyon ikani yere bunyaka islam nyon iki majiga nim majigini ikani yere bunyaka وأن لا يقيمه من مجلسه المباهي ليجلس فيه إن ناس رب الله أسجل ما سجر الله سجر من دغال ماي ما مانغا في فما سجر منا كنا سونغا ولي كبوي يرك يسجي كنا سونغا ولي كبوي ناس سجر من دا سجر إسا مثال لسا الكوا كنا والما مدينة مصر كنا سيزو سجل ماي ما من منا سجر ولا درود دود ما ودو بني ينيغا أي بالمكة كونفينو أتفنو إذا ناس سجلين سراي karsa wuli ka boy kala wuli ka boy bashi to la bariya kishi ya sutura kana to akasige wana nyogon be chugo mina ba baro dalay nasro asgire mero la misal la don ma go sigiro anana sige ma be minu nyinga ale din defenno ena na be fenno na abebe a sutura koso iga wacha wuli ka boy de kan sigiro dia iwo ke ka sutura bari ni nyinga da kun sera manale sigile mbe atina sega jabidi ne dun sigira nyinga le bana ko selima e sega jabidi epsika beki sige nin sigiro dagalentaye sigiro dagale miye debon dara ma obe sigiro mi anana sigi fo iktisama asigile ma dagale me kana lawli ka boy ikanoke ala kira kote alago suratul luqman kono ako wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur labila luqman ko dimma akonde ikani tamando maula nini mawbe nyon fe yere bonya koso ki tamando do be nini bes barola ala ni yere bonya koso te la jefi obunya cheka buila de ku tamando ila ki hiya kuma ku tlo balaka noke akwa dema akwa wala tamshi fil ardi marha kana tamadu kulo kani jangamu de ki yere jangamu ka finimondo ka kani yere bonya ki ligel may ka sabaro koro ka to ki kerefle kanoke ako kana tamadu kulo kanoe ako Allah Ta'ala jangamu ba kelengelen be ala tofe mambe wasu maula ala to tikla mafe ala kirako sallallahu alaihi wasallam inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawadu ata la yafkhar ahadun ala ahadin kirako ko Allah Ta'ala ya wahayi kana alima ko ka fo islamu ya ka majigi nyonye
kelen na waso kelen na aka na waso nyona aka na waso baganti ya bara nyona aya majigi nyonye ko ala yo defy wata menengo aya ala kala ko gora ala makshin ne majidirama akom ma tawada ahadun lillah illa rafa'ahu Allah ta'ala akom ma shimi majigi Allah ta'ala fala ki korata majigi ataka na farko yi majigi ala ti koroni majigi woyo ala ka jonde bi kerefe bi majigi wolude mama ni majigi Allah ta'ala ala bi korata ni hadisa watmengo ولما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من تواضعه لكل مسلم وهو سيد المرسلين وديك وتبنغو ما هو يمين على كرا الله كرا سلام والسلام الناي ابابا جيجي وانا تاب على دي كرا وكرا تشيل على دي ابي كنتي على دي ابي كنتي مسا ماتو اكي ربنا موما اماتو اكاي ركوتا موكا ناكو السلام والسلام ابابا جيجي هل ني سلام مسو ني جون دي ني انا على كرا سكلمه ولي الدولة بقول هل صبرتها سنة أباب ليكو إبتكا تشيفا دمسون بنا ولا بقول كي يبلوكو على كده دمسون كما ولا بقول كي يبلا دمسونكو ها أبي كون شودي كبد دمسون ما كما كان لما نون اللي بيمين فاي ني كلا بيكون تيجو ونا تبع منينك جاموسو بنا سجرة نا ونويا ولا بقول كي يجو وبيمين فا بالله أكان منك أبوك أتندا يربونا أسلمو نينا نيوندو ومن أنه كان لا أنف ولا يتكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين ويقضي حاجتهما وتبنغو ala kera kun da yare kun jebunya otibene ngo atan nun korota ani muso chendon mamso binum be ni setu ya mam nun chew saraku to yatimo dembo kira ku metamu nafe miskinaw abetamu nafe ni u mago faye abu magodla wa innahu qala dun la ala kera skilene kan do ko allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahshurni fi zumratil masakin ala nyaani ni fe igane ga balo ni be nyina me kan ge miskine ni be faqad do mi kan faqad miskino faqad chola ala ikane kunu miskina jama chero miskino ka jama kulu ikan kunu chero nna folo sorla ya dabina parce que anana alquran sura fala min jigana no suratul alaq anno ko innal insana la yatawa an ra'ahu istaghna adama dente bi yala fiyo fonna ya ka fo atasri mala ya dabina ba ni du miskine ni be sir maula ya datni la wode ko sokirawo nyini ngasa mama imana wala soro chuo illa bantuma ibesra miskino chuo de la ni malikal mauti kum wara ni mina dam ne ba kika wari be ba bedi mo so aka no ya wari be ba bedi kike fandan ni mina min flo kan no yima ni kolo jari kana sisa walma kunun feddo jari kana ni nafolo bibolo iba ko kibe nafolo embedi femin be jamfe mbi ngonoro ikaseka nyene ma yasoro katibe ibo bedi ni mi no yi mine sewol be ko yi mine yorola balote yoromi ni war bi ba fo ki ba bedi kaseka dumine soro me kasoro jisoro kammi wode koso mama be ni be sa ibe nyemo miskino do rofe ala jondo de boya ko miskina jema kuluma ko ngani sojja ako fan na politiki be ni saya wakati sera be bakanu o kafara onka ala kira sallallahu alaihi wasallam kira ya duwo ya ka ko ala e kan nyana maya miskina ye ala e kan faga miskina ye ikan kunu miskina jama chero ko bala kala ko almak shin majirama akol la yuqiman ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlis fi walakin tawassahu wa tafassahu ako salama mbanya na awfe ma kana ma wuli ka bwa sigirola katla gisige ni na ma wosigilena ka boka sawuli ka oti ka wule ki sigi kanoke ngasa na ya fanyo ay kana fere kene ka fere be ka sigiro so kana ma wuli ka bwa sigirola ala kira ni ku ye ma wuli ka bwa sigirola dura ali atisgala ala jondo be ni ma wuli la wuli o tesgo sigiro kele na ble ni hadisai na nyon koso la yuqiman ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassahu wa tafassahu aw so kele ngana ma wuli ka bwa sigirola atlaki sigiye ngasa ay kene fere aka fere like nyonye ni ladabu taningelenna an la yuhjirahu akthara min 3 ayamin ni islamin nyon kan idatika ala fenna min ka chakat me kle sabaka muna amen fo ma mana ga chiko shetane ba nafe shetane afa ka bo wakati dola ni shetane bila sukuna abe sukun yagalabu na yagalabu la ni ala jonye yo bosray ni ala jonye yo bosray yo bojona ngasa ni shetane balma de sa ite bosray shetane bi tinti ika
kodombalia ani ka jahiliya kono ibe kalamin bi bolo shaytan bi tindala itesegi ko idumba do jinyati taye ima wada tuma kalama iyere ina iyere soro jinyero wa ibini kodo ngata kato iko femmin ki be dimi ko so atibulo abi ala de bolo otuma ishoni jito jigi ni mawyi deli ikaso ikanambalo ni ma sondoro ibe malode wala ko sala kala sallallahu alaihi wasallam alquran yarakuno suratul a'raf la banyoro أقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون أقول ما منهم بسر الله تعالى نشهد أن هناك من سالوا إيه كفتنة سوما نفتنة بيانا تشكو ولبي سيكي ميري نولي سيكي ميري إلهي وبوسراي جماعي وبعد دون ومجنية دا وتزاقا ولي على يدي على سترة كبويا داكا ni selama wulla kari dele femina dron kana kuma do ala son bulo jona sane ikata si malo kanaka ni ma son dron fu baba ni selama ala jonye ma dele fena ni ma so fu baba akosa wa ikhwanu shaytan bal mamunum be no lu dona fitne ko ni shaytan ulasro yumidunahum fil ghayyi shaytan bolu tindi shaytan bolu tindu ka jahiliya kono thumma la yuqsiruna utbani ko tidda sodala ubaba kan ba singa sadana ni wa ningo ni ben singa sadana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam al istiqsa'u shumun ne ben singa sadana ki pitabu itireka ne ben singa sadana be bu itireka utbani shoni jito jin ika do imajinya da ika islam nyo kandidatika ala fenna min kacha nitle sabai ala kira ko roboko so sallallahu alaihi wasallam aya don ko shetana be na wajibi shetana be do mo ni nyonche shet sabo wera kumbe shetana be do ni nyonche fa ngasa obetla ka se kode o chugodo silamaka ini islam balma ke fla fitne be do ni nyonche chaini muso fitne be do ni nyonche patron aka baraka nyo fitne be do ni nyonche bon ni fitne na o shetana ka barai ni hakili nyima so la dron doy miri mawga kumado ko ni sigi benin ko do kele men dalumay jume ka fendon ka tla ki nyeti waka ni me ka kella o be kane la la to flede no mado de la to e ngasa ki nyeti ko kante bembe ke wa mama be no de be sarajugu chenik ko nana fitna nana mami be sonjona ni mawbo lagoshi karsere be soni ma o ba fa ma ke be soni ma de e de ko tigi ala bolo fɛn fɛn n'a nana balimaya kɔnɔ don o sigida don o maa min b'i majigin ni balima bɛɛ b'a kɛ min na wa bɛɛ ka kungo fɔ laban bɛ taa ko o fɛ yen walima a denw ye balimaw b'a kɛ maa min na n'a bɛ mun ka sabali fɛn bɛɛ bɛ taa laban o tigi la maa de fɛ wa sigiɲɔgɔnya bɛ o cogo la o cogo don alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye yamaru de ni silamɛ fila kɛlɛla a kana datigɛ ɲɔgɔn na ka tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ tile saba kan a ko la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أي لا مكسبه ni ameni ninga gafo ninga cha musokunda de ninga cha musokunda ako islameke atebeye gida tri bal maslamela fena minka cha ni susabaye au flabe ni mi kodo ni na ite fanfle ni ba kodo wal mani doye srafe abu srabla kasika ko akwa no kede aku fulala nyuma ye mami uka here mai mami min folo ka pon na ye nyo ye do min na ni seki bir de karsa ka kuma bali fo itara anye way bona ko ya tige ko karsa ini nyanduma wal mai tari jwa dala karsa ni nyanduma na yi lamne ibora ala ka funu ngono na mi lamne ibora ala ka funu ngono bo ye foli min damne kano dablantu toka watamene ngo ala kira ko wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana ako silamo aka na kodo nyona wala tajassasu aka na nyon politikiya wala tatahassasu aka na nyon sige wala tadabaru aka na kodo nyona wa kunu ibadallahi ikhwana ya kala ka jonye balma mawye atadaburu min fulani huwa tahajuru ki datka nyona wodo yoy wa ita'u kullin dubrahu lil akhar tadaburu koraymi na fula benani ma kodo ni nani ma kodo ni na wode tadaburu korowe ya famia imani kodo mala duro ite kuma fe boss la me fla na te kuma nyoma fe abe bara minge ate sabe selitel lajje suntel lajje sarakatel lajje bihijido atel lajje faka kuma nyoma fe na kuma nyoma ga baro dulne metui watma nindo ladabu atan flana yeminye an la yaghtabahu ikani bal masalama ikana anina kofe aw yahtaqira wal maka juala aw yu'iba wal maka libu fa kofe
أو يسخر منه والمك يلبونا كالا أي ينبذه باللقب سوين والمك والكافر تولا أو ينم عنه حديثا للإفساد والمك كما دولما كتول لسب موما يبافك كوتشينو إكانوكي برالكو سورة الهجرات كونو أكو يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أكو أو مؤمنون مجا سير داويه أيا يرى كل شيء تامنا أبني بسجيلا أكو بسجيلا دوبي جنومندو أكنا نيوان بوليتيكيا أكنا نيوان كروفو نيوان كوفي يلا أو كلمة في كيبل ما سالين شودوا يرى غويا راويه ونيه ما كروفا كبيكون بكا شوددم على غوغورا أكو يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم نمبيا بسوران جلينغونو أكو أو مؤمنون ما كان يلبونا كما لا أبسك أبي يلبونا كمنو كفسن أو ينينجي نمؤمنون دكما سلامون غوانسا do kafo karso me kan nguga misilla utebbe ni jugo nyuma ngondo mi ma mana min tay fe bebbe ni ma ko delite kan misilla o yolu bolo ni ma mi ngo me kan susi ga me war fara kan na fanda mi ambo duma o be o bolo ni ma mi ngo anga misilla ko ante jenay me dem sengado o bu bolo fem non be parce que ala kala ko jannibu masaj kido ko majani na ko wasbiyana ko aya ga misilla yoro nya dem sanu ni fatowla kila won munun fo ni fem be ni be munun ngwasa ndeka ni mi minga aka na nyon ko fo nyon ko fe otumenengo ako muso jamakulu kana yela bonage muso jamakulu la ni me islamo de ati islamo ni kafiri chere islamo gwazande abise ga ba yela bonage minna nolu benembe oloko fsa nawo ibasro muso do be sol benembe kalo alamsa we misiri fran walmo we misiri joshi walmo bako olbo minke nawta atake minum bu taka kana fempuma ako wala talmizu anfusakum akana ayere kun lebo wala tanabazu bil alqab akana nyawa wereni kafiri toye bisa alisma ko tote jura alfusumi fasqiya ba'da aliman liman yatakafa wa man lam yatub ni mamma sunga tubika nubarakal nuntoy fa ulaika humudh zalimun watkila mawdiye mawtu yaningalawe ala ma nakshira kanta kabo to yanima ala kirako sallallahu alaihi wasallam atadiruna mal ghiba kuma korbango yemi ko la bado ay sahabo yinga sahabo ko ala na kira de bodo ako kira kuma dhikruka akhaka bima yakra ibalma fami mbala ko fo ibalma fami mbala naka waye kala kalma wonyana ode ma korbango kila raita in kana fi akhi ma aqulu bisabo kama hal nasr min fo ala no balawa ala kana ko in kana fi ma taqulu bika min fo no bala ode akorbango ya ninni akofe wa illam yakun fi ma taqulu akon fam ibeka min fo no tala faqad bahatta yengalon finde dala ma salamo ninde kunye ladili kawnye amba fe kamilla sa'uma wala la to kajanga sa amena duoke amba fa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.